Hey guys, nizere ko meze neza nanjye ndashima meze neza. Uyu munsi tugiye kuganira hejuru ya concept maze iminsi ntekereza kandi nzi ko izafasha abantu benshi. Ni ikibazo kivuga ngo ese birashoboka yuko cyane cyane ku bantu bava mu biyaga bigari muri bira bihugu by'iwacu yuko twakubaka institution iri physical. Underlining iryo jambo physical. Ishobora kuzana benefit ziri economical, ziri social, ziri spiritual. Ubushakashatsi nakoze igihe na researching kuri iki kibazo nasanze it's absolutely possible yuko byakunda, yuko byashoboka, yuko byagerwaho tukubaka inyubako ishobora kuzana benefit ziri social, ziri economical kandi ziri spiritual. Muri iri somo ngiye kwigisha how can we achieve iyo project cyangwa iyo concept. Ikigira kabiri turaganira hejuru y'imbogamizi, challenges zishobora kubamo kugira ngo iyo project ntigerweho, ariko cyane cyane turibanda uburyo twabigeraho nuko twabigeraho kandi ku bantu bankurikirana. Muri aba bantu 30-50 bankurikirana, if only I can get one person kumva kino gitekerezo kandi akagishira mu bikorwa. Hari umuntu nkunda yitwa Jeff Bezos, ni umukuru wa Amazon, yaravuze ngo ideas are so easy but the harder part is the execution. Gushira mu bikorwa ibitekerezo ufite nijo kintu kigorana. Kandi urebye muri community zacu cyane cyane abantu bavuye muri bira bihugu nkuko nabivuze by'ibiyaga bigari, usanga dufite ibitekerezo byiza pe, ariko kubishira mu bikorwa ikaba challenge. Hari umuhanzi nkunda yitwa Bruce Melody, yararimbye ngo asazanye imishinga. Abantu benshi natwe dufite imishinga myinshi ariko kushira mu bikorwa it's a challenge. So nkuko twabivuze tugiye kuganira hejuru y'ikibazo kivuga ngo se birashoboka yuko abantu bava mu biyaga bigari twakubaka institution iri physical izana gusolvinga needs, ikazana benefit ziri both social, economical and spiritual, and the answer is absolutely yes. Birashoboka, birakunda, byagerwaho. The how rero niyo conversation y'uyu munsi. Here's the example. Let's say muri state cyangwa city utuyemo harimo abantu 4,000. Muri abantu 4,000 cyangwa family 4,000, let's use example y'abantu 4,000 muri state cyangwa city runaka. Abo bantu 4,000 buri muntu atanze contributinze 1,250. Just one time payment fee y'1,250. Total yayo amadolari yaba miliyoni 5. I want you to take your calculator, ufate abantu 4,000 ubidivize na miliyoni 5. Urasanga yuko umuntu umwe muri abantu 4,000 agomba gutanga 1,250. And it's a one time payment fee. Ako kantu ndimo ndakemphasizing aho kuko abantu benshi turaza kureba challenge imbogamizi zihaba zigiye abantu bavuga ati se n'intanga y'amafaranga nje n'iki azamarira. Turaza kubisanga uko dukomeza isomo tugenda twiga. So abantu 4,000 muri state cyangwa city batanze, buri muntu atanze 1,250. Toto yayo ibaye miliyoni 5. Ayo mafaranga miliyoni 5 urebye ibibanza bihari. Hari bibanza byiza binini umuntu ashobora kugenda cyangwa abantu bashobora kugenda bakiteranya hamwe bakubaka institution nziza muri ayo mafaranga. Iyo nyubako igomba kubakwa with the design yuko izasolvinga cyangwa izazana benefit ziri social, ziri economical kandi ziri spiritual. Challenge nkunda kubona muri community zacu ziva muri bira bihugu za Afrika nuko akenshi dutekereza yuko igihe twakoze organization cyangwa inyubako iri spiritual cyangwa igihe tugiye gukora inyubako dutekereza gusa spiritual, kumva ibintu by'umwuka. Ikinyejana tugezemo kiratandukanye n'ibindi binyejana bya kera. Hagomba kubaho aspect ya business. Reka nze mba disappointing babwira kano kantu cyane cyane ku bantu baje mu churches, abantu bari religious. Buriya mwari muzi yuko muri church habamo aspect ya business. Abantu bashobora kuba batayivugaho, abantu bashobora kuba babyirengagiza, ariko church mu kintu gifite business
ahubwo iba even more kuruta spiritual life. Ugasanga harimo administration ifocusinga kuri spiritual life, harimo administration ifocusinga kuri business side of the institution kuruta administration cyangwa size ya department ifocusinga kuri spiritual life. You know why? Kubera yuko institution zose aho ziva zikagera zigomba kugira financial aspect, zigomba kugira leadership aspect, zigomba kugira management aspect, kandi izo management aspect ziri both spiritual no mu buzima busanzwe, but most of the time ziri leaning towards ubuzima busanzwe. Spiritual life ni bya byo kwigisha, guhindura abantu, biriya byo ni ibintu biri nka 10, I would say nka 10-20% y'ibyo muri church bakora. Okay, we've established yuko tugomba gutangira guhindura imitekerereze. Icyo nshaka kuvuga muri aya magambo menshi mvuze nuko tugomba guhindura imyumvire, tugasobanukirwa yuko institution twubaka bitewe na idea tuyihaye cyangwa n'icyerekezo tuyihaye, tugomba gufocusinga kuri area nyinshi, ntitubye gusa mu murongo umwe kuvuga ati tugenda gusa dusenge tubyihorera aho ngaho. So reka dusubire rero muri concept y'uyu munsi turimo turigisha yuko bishoboka yuko abantu bakiteranya hamwe bakubaka institution iri physical, iri big, iza gusolvinga, izana benefit ziri social, economical and spiritual. So twavuze dutanga urugero rw'abantu 4,000, umwe atanga 1,500 one time payment fee. Muri ayo mafaranga hakavamo miliyoni 5, izo miliyoni 5 zikubaka institution, iyo institution ikaza gusolvinga izo needs. The question 2 ya kabiri, hari abantu bibaza ese icyo gitekerezo ni gute kitagerwaho, arizo za challenge navuze. Challenge ya mbere ni muri leadership part of it, yuko dufite abayobozi benshi beza, maybe beza, ariko bafite indwara ya bad management, y'imiyoborere mibi. Niyo ndebye abayobozi benshi usanga yes bafite izina barakora, ariko iyo ugenzuye neza ukareba imikorere yabo ntago ari myiza. And I'm sorry kukoresha wenda aya magambo, ariko iyo urebye ahanini usanga management iri mu miyoborere n'abayobozi dufite yatuma izi ideas zose zihari zidashobora kugerwaho. Iyindi challenge ya kabiri ariyo nibandaho, iriya leadership, hari amasomo menshi nagiye ntanga muri previous lessons nagiye ntanga, mwagenda mukareba mugasobanukirwa ukuntu dufite leadership, ukuntu igomba guhinduka, ibigomba kwiranga kugira none itangira igira imikorere myiza. Uyu munsi ndashaka twibande kuri challenge y'abayoboke, abantu bayobowe. Ku muntu wibaza ngo ese nanze cya 1,500 tukuzuza 5M muri babantu 2,000, njewe benefit nakuramo nizihe? Iyo ni question iri legit kandi igomba kugira answer. Let me tell you this, cyane ku bantu bava muri biriya bihugu by'ibiyaga bigari, twese turabizi yuko ubuzima bwacu cyangwa uko tubayeho tugira ama events menshi y'imiryango, amakwe, harimo inama, harimo ibiriyo, harimo ibiterane, harimo ama live concert, ibintu biri personal, ariko nyine usanga ari abantu nanone bashamikiye kuri ya societe. Ibyo bikorwa byaza gusolvinga ya part navuze hejuru yuko twakubaka institution iri physical, izana benefit ziri social kandi ziri economical. So rero iyo social part of the concept nuko kuri abantu batanze ya mafaranga cyaga 1,500 bagomba guhabwa za service z'igihe habaye kiriyo, igihe habaye event, ubukwe, hanyuma bakabasha kubona aho bakorera. And here's the part abantu biyibagiza kandi dutakunda kwitaho, nuko abenshi muri twebwe twumva ko ibikorwa tugiye guhabwa tugomba kubiharebwa ubuntu. Njewe I totally disagree. Ari nacyo cyatuma muri za mbogamizi ya institution itakura cyangwa yahita vuba. Ariko abantu batanze ya initial payment ya 1,250 barangiza tukuzuza 5M tukubaka institution, noneho igihe nk'umuntu agize ubukwe for example, aho kugira ngo aje gukodesha sale y'30,000, yafata ya institution hamwe yatanze ya contribution bakamuhereza
a half of the price ari kujya kwishura hanze. First circulating amafaranga ari gutanga ahandi muri ya community, muri ya institution yiwe ashigikiye. Ikigira kabiri, afashije iwe ubwiyo kwiyubaka kuko iyo ubaka ibintu bihuye na community yanyu uba urimo uraniyubaka nawe ubwawe kandi uba urimo urasupportinga bya bikorwa. Iyo ngiyo niyo challenge iba mu bantu abayoboke batumva yuko kugira ngo ashigikire umurimo, kugira ngo abe muri institution itere imbere, agomba gucontributinga kandi agasustaininga. Turaza kubiganira ukuntu none iyo institution twa sustaining, we can sustain and maintain. Sustaining ni ukuvuga no gusustaininga project ubwayo, iyo institution n'ibikorwa birimo. Icya kabiri, hagomba kubaho maintenance, ukuntu iyo nzu cyangwa iyo nyubako igomba kuba maintained. Tukiri kuri cya kibazo kivuga ngo se ntanze amafaranga yanjye 1,250, ni iyihe benefit nzakuramo? Twavuze yuko muri event zizahaba ugomba kubona hantu bikoroheye kandi ukahabwa kuri price iri discounted kuruta uko wari kuja gukorera ahandi. Icyo ni cyambere. Ikigira kabiri, wenda ikibazo wakibaza ni ukuvuga se ni ukubera ko ngomba gutanga 1,250 narangiza nkongera nkatanga yandi. Reka mbisobanure muri ubu buryo wenda abantu bakunda gukoresha, cyane cyane abantu babyumva n'abantu baba muri ibi bihugu byacu, ku bantu baba muri ku bantu bahahira muri ifite business model yuko udashobora kuguramo ikintu utari member wabo, kandi wishyura membership buri mwaka, but uwo mwaka wabara inshuro uja guhahiramo. Uja guhahira muri zindi store, Walmart n'izindi zidafite membership, ariko handi ufite membership uja guhahiramo kubera ko batanga discount kandi services zabo wenda zifite umwihariko zimeze. It's the same concept yo muri organization abantu babubatse. Nubwo wumva yuko utanze cya 1,250 hanyuma ukaba charge, siko ukaba charge kuri service uhawe, mbere na mbere bifasha organization ku maintaining ko tuza abantu bacu igihe cyose haba events ibintu bihabera, as far as gukora amasuku, as far as kwita ku bintu byacu. Event yaba yarangiye, nobody cares how the institution yasigaye imeze. Ariyo mbogamizi abantu b'abayoborwa bagomba kwitaho, bakamenya yuko institution ari yaba bagomba gushama imbaraga kugira ngo itangire ikunde. So rero dukoresheje business model y'ama company yandi nka icyo 1,250 ni initial investment yo kugira ngo building ibeho, yo kugira ngo institution ibeho. Ayo yandi batanga ni ya aspect iri economical, ivuga ati ni gute twa maintaininga ya building ya institution ikomeze ibeho. Muri design rero yo kubaka iyo structure hagomba kubaho section ebyiri. Hakabaho section isubiza element ziri social, ziri economical. Hakabaho design yishushanyije cyangwa yubatswe mu buryo bw'uko hashobora kuberamo amanama, hashobora kuberamo amakwe, hashobora kuberamo imihuro, hashobora kuberamo izindi events zose, ikaba ifite iyo design. Iyindi section ikaba yubatse mu buryo buri spiritual, mu buryo bwa church, kugira ngo bidahura, kugira ngo bitivanga. So rumva it has to have a big initial investment kugira ngo iyo structure yubakwe muri ubwo buryo. Hanyuma sustainability rero yayo nuko baba members barimo bagomba gutangira gushoramo ibikorwa, kandi ibyo bikorwa birirema. We know yuko ntiyazabura ikiriyo, ntiyazabura ubukwe, ntiyazabura amanama, ntiyazabura events, biterane, ama live recording, ntago bizabura ibyo byose. So ibyo byose niyo part rero ya management igomba kujamo kugira ngo itangire isubizo cya kibazo cyuko building igomba kuba sustained. Ku ruhare rw'aba members, abantu bashizemo initial investment, nabo bagomba kumenya yuko uruhare rwabo ari ukugira ngo bashigikire mu buryo bwo kuvuga ati ntago tuzahabwa service z'ubuntu. Service zose duhawe zigomba kwishura, zigomba gutuma ya institution ikomeza ikabaho. So mu ncamake rero twarebeye hamwe concept yuko dushobora kurema institution iri physical, ishobora kuzana inyungu ziri both social, economical and spiritual. Mu buhe buryo? Muri city cyangwa state irimo abantu 4,000, an example, umuntu umwe agiye agatanga 1,250 ugakuba abantu 4,000,
wabona miliyoni 5. Miliyoni 5 uzakubaka decent building in a decent land. Hanyuma za mbogamizi dufite kugira ngo zive nuko dutangira kuzana abantu bize ibintu bya management, abantu bize leadership gusa atari kuvuga ngo theology ngo yize ibintu by'ubukamana, ahubwo akaba yarize na business management, abandi bakaba barize maintenance, abandi bakaba barize cleaning. Izo element zose tugenda tuzanamo ziri professional, atari ibintu ngo umuntu yiyumvamo, bigenda bifasha muri part ya management na leadership. Ikigira kabiri, kuri baba member batanze initial investment, basustaininga ya project kuzana ibikorwa. Igihe habaye ukwe muri state bukabera muri ya building, igihe habaye inama muri ya state bakazana muri ya building, uko mugenda mubizana mwishura percentage iri less kuruta uko mwakishura hanze. Let me say this wenda ndangiza tugira mwisho. Buriya ikintu abantu bibigira yuko aba banyamahanga bene wacu batajya batubona bavuga ati abantu bajya batuvuna. Let me explain in this way kugira byumvikane. Buriya mwari muzi yuko iyo dufite building ahantu dukorera, twarangiza tukaja gusaba ahandi tuje gukorera ibikorwa, which is okay. Iyo ubikoze rimwe, kabiri, gatatu bihinduka icyo twita gusabiriza. I'm sorry wenda kuba mbivuze gutyo, but it's the truth. Niko bimeze. Ufite building yawe, mbese utuye mu nzu yawe, tuvuge mfite inzu yanje ntuyemo, narangiza one time nkavuga ati no what, inzu yanje ntago itosheje, ntago yene, ntago inkwiriye, reka nje gutiriya mugenzi wanje. Uko nugusabiriza. Nubwo abantu batabireba muri ubwo buryo. So hakajaho answer rero, ari yazanye concept yo kuvuga ati ni gute none twakora building yacu aho kugira ngo tuje gusaba ahandi, tukaja gushigikira ahacu, twishiremo amafaranga yacu, twishiremo sweat yacu, twishiremo ubutunzi bwacu kugira ngo twubaka ahantu tuzisanzura, twubaka ahantu twenyine tuziga ibintu bya management, ku maintaininga ibikorwa, tugatangira tukabizanamo hangaho. Niho rero concept yavukiye. So muncamake numva yuko iki gitekerezo kirashoboka bitewe na population ihari, bitewe n'abantu bagiye gutanga, ariko bitewe n'imyumvire dufite n'ukuntu tubayeho, it's really hard. Gusa ndabizi yuko maybe muri generation 5, 10, 20, 30 zizaza ibitekerezo tuzatangira kubigeraho ku buryo abantu bazatangira ku investing in themselves as a community and also as a person. Ntitube so individualistic ku buryo twumva ko ibikorwa byose tugiye gukora tutangira na mindset iri corrupt, iri greedy, iri selfish, ivuga yuko ibyo tugiye gukora bigomba kuzana inyungu kuri njyewe and then abandi nyuma. Twubake institution zizana inyungu kuri rusange kandi zizana inyungu kuri community within. So that's all I had. I hope you kona touchinze ku mapoint yose kandi mwagize icyo mwigamo, and give your feedback, ibitekerezo biri welcome. Abantu bafite criticism kuri njyewe kubyo mvuga nabo it's okay, biremewe. Imana ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza.